Reka nongere mbasuze cyane ndetse mbaha ikaze aho tugiye kubabwira ku makuru akomeye cyane ndetse asa naho asekeje ku kimasa gisa na Trump cyarokotse ubugi bw'intorezo mu gihugu cya Bangladesh ku munsi wa Eid al-Adha, aho abayisilamu bashakaga gitangamo igitambo, ariko amakuru akaba agaragaza ko leta y'iki gihugu cya Bangladesh yahayobotse, mbega ko barimo bagerageza kubikora mu rwego rwo kugaragaza ko uyu perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ari we batanzemo igitambo. Amakuru rero aravuga ko ikimasa cyo muri Bangladesh akaba avuga ko iki kimasa cyo muri Bangladesh cyiswe Donald Trump kubera ko bivugwa ko gisa neza n'uyu perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump, kikaba cyari kigiye kubagwa ku munsi mukuru w'igitambo uzwi nka Eid al-Adha. Gusa minisiteri y'umutekano muri Bangladesh ikaba yahagobotse, mbega igatuma icyo kimasa kitabagwa ngo kibe cyatangwamo igitambo nk'uko abenshi mu bayisilamu batuye muri icyo gihugu babyifuzaga. Ejo kuwa 27 Gicurasi nibwo iki kimasa cyari cyatoranyijwe ko kiri bubagwe mu matungo atangwamo igitambo. Birokorwa n'uko minisiteri y'umutekano muri Bangladesh yari yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane ry'uko kidakwiye kubagwa. Iki kimasa cy'ibiro bisaga 700 cyari cyamaze kugurishwa kugira ngo kibagwe muri birori by'abayisilamu. Icyakora guverinoma ya Bangladesh yitambitse kubera ko abaturage bari bagaragaje impungenge zikomeye cyane. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Bangladesh n'imbere mu gihugu yitwa Salahuddin Ahmed yavuze ko bahisemo guhagarika ko iki kimasa kidatangwamo igitambo kubera ko abantu benshi bari basabye ko kitakwicwa, ndetse n'umuntu wari wakiguze bamusubije amafaranga ye. Yavuze kandi ko ikimasa bahise bacyohereza mu nzu yororerwamo inyamaswa iherereye i Dhaka, umurwa mukuru wa Bangladesh. Ikimasa mu byo abantu bagenderaho bavuga ko kiri mu mabara cyangwa se gisa neza n'uyu perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump, ni ubwoya bumeze nk'umusatsi gifite imbere ku mutwe mu mahembe, ndetse ufite imiterere neza ijya gusa neza n'uburyo Donald Trump yogosheshamo. Nyir'urwuri iki kimasa kibarizwamo witwa Zawudin Murida yavuze ko yaguze iki kimasa mu mezi 10 ashize mu isoko ry'amatungo ryo muri Bangladesh. Uyu rero Zawudin Murida yavuze ko nyuma y'uko amashusho y'ikimasa cye atangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, yatangiye kwakira umubare munini w'abantu bashaka kugisura. Umwe mu basanzwe mu rwuri yagiye gusura iki kimasa yabwiye ikinyamakuru Prothom Arrow, ni ikinyamakuru cyitwa Prothom Arrow, yari yabwiye umwe rero mu basanzwe muri uru rwuri yagiye gusura iki kimasa, ndetse yabwira ikinyamakuru cyitwa Prothom Arrow ko iki kimasa gisa neza na Donald Trump. Urebye uburyo gifite iyo misatsi mu gahanga ijyanye n'uburyo uyu perezida yogoshesha, ndetse n'uruhu mu maso ubona ko mbese hari ukuntu hatariho ubwoya, ubona ko rusa neza n'uyu perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. Uyu mushumba rero yagize ati, ubwo nabonaga ifoto yacyo kuri Facebook nahise mbona ko gisa na Trump, ndetse n'umusatsi gifite ni nk'uwa perezida neza. Urumva rero ko nk'uko mwagiye mubibona ndetse munabibona hano kuri screen zanyu, urabona ko ari ikimasa mbega gifitanye uburyo gisa n'uyu perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ugendeye ku misatsi cyangwa se ukagendera no ku matama, urabona ko uruhu hari ukuntu kidafite ubwoya, mbega bisa n'ahari mu maso h'umuntu, ubona ko hajya ku umweru cyangwa se hashaje ukuntu, ari nabyo bagenderaho bavuga ko gisa neza n'uyu perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. Umva rero ko muri Bangladesh ibintu bikomeye cyane, ndetse nkabashimiye cyane mwese twari kumwe, bashishikariza gukanda subscribe. Noneho amakuru yacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.